Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Nga so fing la that ban yakan spangani ga PSC CSC Mawryngkneng. Nomor ba kani kamli show ka jingdawa jong pai ba. Kani kamli show ka issue jong pai ba kani ka issue ka bolong ka kilapan politicize kani ka issue. Menta laiban miswang iwan ngili ban inspect don lang OMDC don lang health minister DHS ke officers na po department ngilai kan ke basai kan simpor bangin upgrade pi ke building mentang ni haban pinmi so atli ki ward male female ward ki bakhasan san jing thia ban upgrade saka CSC haban shna ke building to ke building ke thmai ke don hne halor ke to haban shna ke building menda ke demand ke jongki ke long ba shift no ke PC mentah-mentah itu bisa upgrade pat ke upgradation ke rakyat kan mentah-mentah pentia nongpang apa ke building selodang tekam ubrio kan umbit ki nongpang tinggal orang ki highlight ke government hamu government ke lasim ya ke department ke lasim ya ke senjam ban upgrade ya ka jadi ban sukmen kat ni posna ngimpat yo CSC mentang yo CSC minister lakular hapo ubnai November Desember hapo arpo long Hapo gin play ya CSC. Tanalo kani nginum kemen show kay plat. Kani jing mento jong pajba jong ka Mawryngkneng PSC maka jong ke bahak apa Mawryngkneng PSC. Kumbahan rupo nyo hajan mo pajba. Kani jing mento jong ki. Ngasa bubun pajba ngate kan hangasimit ite ngate kan dayo hadin sistem lu ngakemen. Tang balas dang ekam. Tang balayat seman. Kasuran selawan kekam kelaya sakmat ngasih bebuan ki bolang tu kia munjur bat nga nomor beli nga ngalai le ngadu por ipa adu por jonga menta kum MLA ngilai le tinggi ban warai kan ka CSC pomor kan nimta ngilai yo so trauma center tu nomor kadan po highway ki action case kini tai kum ban tackle action case kini tai ngadon suka mok mun bu ki mediap dan ngadu action case ni kani katai mensuangim dan gini ni, mentang layo ini facilities. Ngata dapat jingkemen bau health minister lawan dalde, ngula air assurance, berkam kelaya cemat, ngakloi ban up, kat baka department ke syamia kapor, ban pendap ikan ke CSC. Nama kami kan dimentoy jonga, kami dimentoy, yu pai bat nong sos nong jong ketua tanya para kowe. So kowe ru mana kani? Klaim ke jintip jonga, kumulu klaim ele. Lembaga chief minister relief fund. Kaba mga mapi ngila no senyang ngi emili rung ya nakatulop ngila no senyang sa Chief Minister Relief Fund mana kani kala ayo ambulans apo Mawryngkneng kaba MDC ula plate ban ITU sabi junto ambulans beli politicize kum gini ki judge kini ki issues ay ambulans tu penokam ke political party Apa ka Chief Minister Relief Fund kadi ka no jingno senyang jungi barak khoi. Kaba kemut ba Chief Minister haban pet hangnu ban ai hakno jaka kham dong kam. Ngatai Chief Minister tip bapak Mawryngkneng la dan lupa atli ke ambulans. Menta bakani so Uwei long light Tylli. Uwei driver ambulans. Tang Uwei driver. Nakaposok por ngalakran ni ke department. Basoba Hapo ding poso PSC tang Uwei ambulance. Driver udan song klikiti. Man jam. Dadan pang bisita ngaban phak ambulance nga nang ni na po silong shadow ding poso bali siya nong pang. Menta po marmin lightly ambulance Uwei driver. Tega jimot. Kemudian kadi le politics happening gitu barakai. Banyak itu political mileage. Bepet uni orang ambulance. Hari ketu ambulance Kamdi ban le politik selalu ambulans. Katu ambulans ban kit ban ba ya kajing sitom jong pai ba nong nong. Ngem dong kam naik ambulans apa mon kan? Ji shali ban ai sigi wi jaka ba kam dong kam ne tu ambulans kan. Ani mentang susi ba ka poi kum ni. Ngalai kran ke department. Long bala soba.
ban adjust kenang ba kanum long le noi ke motor te kali te pibu apa si penyang te se klaus botap le te dai so khnai ru la sai bol start sure umtan tara baba ai se ka ba kila penung kam ke jo jumun to ki pai ba